ebyamagara nibanyeta Loveline nyina kanto mu kibuno nkuza kweshemeza kashasha kandi kajanisha gama ikindi ningira no kwijurenda nanukiro wankaza perfume icyo kubanze cy'akantu ko mu kibuno akazimba ko mu kibuno kakuza kweshemeza kakora ki kaju ejo nibageta ki hemorrhoid eje ndwara ni hemorrhoid ninga murire hemorrhoid z'abantu bingi hemorrhoids owe no kuzimba mu kibuno emisiyo mu kibuno neyerege tuguta namnongo muntu yabaye nempato constipation ninge ndwara yekine ushanga ngo emisi veins ezirya kibuno cyenyine zayerega nguko kwiriga imisi yanga zone zirega kunka kugira ngo ziriyo mwanya guri sensitive kuzikwerega ushasha rero ko kwirega mnonga hatwugitaho na nempato ugira pressure nyingi yo kushoboza wori mu kibuno yose ndikira nuko kwa kushanga akasika shatuka yaje ejo nikize kizibu cyempato bantu mwempato nazo number 1 umukureta ki hemorrhoids nabo cyane kurya byo kurya ebiro munke mineke nka dodo anywa miziminja kore ariko ntiyagire empato nicecho ebyamagara okushohoza kwanje nkubi kandi enda yanje ture hagire nicyo kirkurete cyo ninye cya rimpa kuruga Kampala wakireba ubwo nawe inempato enda yetuire hagire okushohoza nkubi ashe washohoza ata ayinempato manya hatu no rinkembuzi wine buhurunguru ujuguza abantu bindi nanashohoza nkembuzi embu yo kushohoza ebyabutosha wayenko buhurunguru ejo nempato konko kuwe nayongera no kuzimbe ndagirana na gas ninjo muntu nabasa kushanga ngo imisi yo mundo ukwe kutambuza ibe kuri atekora kurungi nkaba mu mbashukari eba kweta gastroparesis ubwo je banza kibize shukari dira yihare nempato urebe ndakweta bake Dr. Gondijana Jangu Dr. Nyino mwana w'amezi mukaga aine enturugunyo mu ibere aine uturugunyo mu ibere myaka mukaga nango amezi mukaga ubwo bwa mucera ubwo gwaine kwija tukabukebera tukare n'ubuturugunyo bwa kikaki ubwo gwaje ubwo atakaza kugesinga kusisho bwire bwinje umwana akiri muto munongo ubwo je bamukebera kuriya yabiro mwishiti mukuru n'imyaka nkikumene no garza yigurabo tukabe ntugamba ibindi bintu kunko gwaje muto munongo aije tumurebe kundi kubyama naba nintwarwa nkoturo mporera nimburo mwityo ndokutangire ngo iki nikiretwaho ki okuburo mwisyo byamere wabyama kitanda umurimo w'icyo bagita orthopnea nicyo nkimanyisa ngo hati ko kubyama waba straight ibabya ubiza mu kamizi gateramo aho bura umwisyo okangarana aho kwa nono mangwami umbirgungu kimanya umugirira ngo yatkozeremo ngo ibahatushime kuzamiza ningeshagama yo kuteramo hati cyo kikubaho ukangarana ubura umwisyo usimuka urugumyo kubyama ninga ushanga no koresa piro nkishatu no ndo bya muri nkashitamere ejo njire twendwara yo mutima indwara yo mutima no riburo mwisyo na watandika kugira ko wakorora kwakuruha uri mutima gwetera munonga abamwe nanguka ngambere amwe nababyamere kurunji hapiro yeyemwe rera miza ugaguma ngatera mu mbaha asimu ko mundu gumo muciro aburo mwisyo asimuka nko kwenda kukaba atuhiza ayigura no dirisa ngo wakafu no mwisyo ejo mu muciro ntukimanyaje bageta paroxysm nocturnal dyspnea mbwene nendwara yo mutima kandi muri warombarira ntucebera mutima aje tumuto cyuma cyo mutima turebe mutima gukugu rero tumuhombaza na nekinde cyubasa kuretecho no kushanga ngo umuntu umwe naba ari obese agumukire arenge serize ati wabugumukire urenge serize ko kugwezigera enyameze impangwe zo mara ko kumunda hari aho mwisi gukuraba nazo yishwe ko kubugumukire umuhango nazo nzwa ziri impango ko kugwezigera hati ya akakanto akatura kazi engeri yo kumanyango hati ninyenda kwisya ecendera ngo kuwahura ngo wagwezigera n'inyameze okuno nazo nizigwezigera umungere yazo hati zigumunda zigazo muhanda to kubasa kukima eco kikakubaho wabo umwihango kuba nuba nureba nukore imirimo yawe amagara gona gariki konko muciro uri nkugwezigire ninga ngugu akwa natandika kugenda umuturo turunji enyama nazo nizigenda zishanke zigwezigire zigazo mwisyo hati guburaho kuraba
ejo mu rurimi rw'icyo bagita obstructive sleep apnea nakangukayo kugira ngo atakafa uko yatakangukiriyo narabirayo nafa ahubwo nayo abura umwiso mwene tukamanya egwe nawe yije tumukebera ahubwo hari hebizo bikugomwe cyagumanje kubo burizo nujuru wara pressure ahubwo mbiri gukanguka tupfunakire kukumura ujuru wara n'icyo bakwita daytime somnolence usanga uryaho mu ihangwe to ine mani no kuzigera na nibyo bindi umwiso mu ihangwe guja kuba deranged usanga ndoraguma nekura icyo nacyo nikibasa kuba kikuruho uje tukebere turebe ikibuzo kindi nagira ngo ebyamagara ninye kafi nindaga boma nyine myaka 19 ninjira kurra ndingo ino mushija konka kundi kukebeze shagama bashanga mushija kutarumu konka nimba ni branye nengo turo borra nintene na mani mwene ubwo natekatega ngo ino mushije konka symptoms zizo tuzomushije kugira turo no kurorereza nase kuba wire mushagama bamukebere barebe shagama ningana ki bamukebere shukari nase kushanga wire ndora ya shukari akuriba kwita full blood count barebe otaka yesu bamushwije ukiko mamushwije otinyo kunga kuryo kunkura tinyine mani no mushwije umushwije okay bagukebere barebe kunga ubamujya mu makebera bashanga tagwina wajya twonka ubwo no mushwije kunago inga ukwanura guruza irore rya hansi hatije herya higuru uzumbyume bindo uri nabakugukiza aho ko hari hebintu byinji kugambire ibikosa kuretera wabura utine mani urereze aho ko wawineshaga manje tukubasa kugira mani wabura urendo warayo umutima tukubasa kugira mani wabura ure shukari tukubasa kugira mani wabura ure nsigo tukubasa kugira mani mwe hatugwene kutembesa step kuzahahiguruho kureba ikizibu niki umushuje gurubyo bagucebize barebere ngutugo agurubyo atekateke ibindi bintu Dr. Webare bitwa tubanze tuze umugahumura